Oh, she got G like MC, you liked it on a easy V, doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll say, slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and zig ah. If you wanna be my lover. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now, oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, rock your body. Bueno, temos unhas compañeiras e uns compañeiros que ademais de artistazos, ademais de compañeiros por vir esta noite a acompañarnos, son dunha tremenda xenerosidade. Compañeiros, que está? Estás copiando o vestiario de bailar? Non me gustaba... Que en esto todo falta. ¡Juan Fuentes! ¡Hombre! ¡El mestre de ceremonias, Juan Fuentes! Bueno, falta Miguel Canalejo e Teresa Fernández tamén, os dous integrantes Bueno, que faltan. pero todos están no noso corazón, na nosa redina. Bueno, cantos programas hai aquí? Quen anda aí? Cañotas, que a voltas co prato. Dios mío. E bailamos. Calloso. A Liga dos Cantantes. Dime a que- verdade. Dime. De algún xeito, eu síntome moi orgulloso desta familia. Son artistazos en todo o que fan, pero fixeron algo maravilloso, que foi vivir esta experiencia de verdade e bailar como auténticos bailarinos. ¡Mestre Mateo! ¡Mestre Mateo! No, pero ¡Mestre Mateo! de verdade, Máis que creo que merecido. estamos todos orgullosos do que fixeron esta xente. No, bailamos. xa dixen antes, ademais de unha xenerosidade exquisita, porque aparte de asegurarte regalaronnos un sofá. No, Sí, sí. Eva. No, conozco porque non ensayaba, pero non ¿Sabes cómo saber Cuando acaben de... A ver, ¿qué nos estades chamando aquí? ¿Qué nos estades chamando? Galloso non é ningún delincuente, isto para empezar. Quitando o de que do Deportivo da Coruña, que isto xa é outro pecado capital, pero bueno. Do resto nada de E a delincuente. resposta ten a Eva. Sabemos que a nosa e a E por resposta que ten a Eva. sabedes? A ver, Estou esperando a que acabedes de falar. Podo falar? a ver. Mira como aprendeu de mamá. Este sofá é de bailamos. ¿Por qué? Dame Porque unha antes- única proba. Vou a dar agora, Ah, sí. bonita. Ah, bueno, calo. Porque este sofá, antes de salir eu a bailar todas as noites, sentábame nel para reflexionar e pejaba o meu chicle Aí está. no sofá. E o Bien. chicle está aquí, con lo cual este sofá é de bailar. Eso,
mellor que o leven. Por favor. Que asco. Mellor que o leven. Deixa. Esta xente da tele. Carmen, mamá de Eva, mira o que fai ela aquí tamén. Como chivar, Dalle, dalle. Xa verás cando chegues a casa. Vale. Son todos formidables, son todos simpáticos, grandes artistas, grandes comunicadores Sí, pero e nos están comunicadoras. vaciando o plató.